Fondacija Humanity in Action BiH uz financijsku podršku UNFPA BiH u proteklom periodu realizirala je projekat pod nazivom Tabletop Reproductive Rights. Cilj ovog projekta jeste bilo kreiranje igre na ploči koja se tiče menstrualnog siromaštva, menstrualne edukacije i razbijanje stigmi kod mladih. 4 mlade osobe kreirale su igru pod nazivom Ciklus, koja ima za cilj edukaciju mladih o razbijanju stigme, menstrualnog siromaštva i menstrualne edukacije. U nastavku pogledajte video tutorial na igru Ciklus. Tablu ove igre čine 2 kruga. Veliki krug je krug menstrualnog ciklusa. Ima 28 polja označenih u 4 različite boje. 5 polja crvene boje. Sva crvena polja su dobitna. Na njima piše dobila, ne odgovara. Prva menstruacija, odnosno start. Druga polja su numerički označena brojevima 2, 3, 4 i 5. 6 polja plave boje su polja kulturoloških pitanja. 5 polja zelene boje, džoker polja, i 11 polja ružičaste boje, a to su polja medicinskih pitanja. Zelena polja su u potpunosti obojena i dobitna. Tamnije zelenom istaknuto je polje broj 14. Na poljima pišu benefiti ovih džoker pozicija. Na velikom krugu ispisani su eufemizmi za menstruaciju. One stvari, oni dani, dobila, menga, pošteda, tetka, vampir, red flag, crvenka i Bloody Mary. Manji krug, krug slova, ima 49 polja, od čega je 48 polja za slova, a jedno je polje prazno polje i oznaka za start. Pravila. Koristite 2 identična pijuna ili 2 identična predmeta za svakog igrača, 2 šiljala ili 2 gumice ili 2 kovanice u vrijednosti od 10, 20 ili 50 feninga. Pod 2. Bacate jednu kocku. Za start jedna od njih treba biti šestica. Svaki igrač može imati 3 pokušaja bacanja kockice kako bi dobio 6. Pod 3. Prva startna pozicija je pozicija polja prve menstruacije. Na nju stavljate prvog pijuna, odnosno predmet koji vas predstavlja. Pod 4. U drugom bacanju bacate kocku. Ovog puta trebate stati na startnu poziciju kruga za slovo. Pomjerite se onoliko mjesta koliko iznosi dobitni broj drugog bacanja. Pod 5. U svakom narednom bacanju kocku bacate 2 puta. Nakon prvog bacanja krećete se po velikom krugu, krugu menstrualnog ciklusa, a nakon drugog bacanja krećete se manjim krugom. Slova možete zapisivati na poseban papir koji dođe uz igru radi lakšeg praćenja dobijenih slova. Cilj kretanja u oba kruga je osvojiti što veći broj slova. Od njih ćete pokušati sastaviti jednu od kodnih riječi, odnosno eufemizama za menstruaciju, koji su ispisani u krugu, odnosno na tabli ili ploči ove igre. Igrač koji ili koja prvi ili prva sastavi jednu od kodnih riječi je pobjednik, odnosno pobjednica.